Nastavljamo ovaj drugi deo, odnosno drugi radni deo Međunarodne naučne konferencije sa izlaganjem doktora nauka veterinarske medicine Tamoša Petrovića, koji će nam predstaviti, koji će nas uputiti, tako da kažem, malo u priču o prisustvu virusa zapadnog nila u Srbiji i podacima monitoringa. Dr. Petrović je naučni savjetnik Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad, a njegove naučne oblasti su biotehničke nauke, veterinarstvo, mikrobiologija i zarazne bolesti. Nakon završetka osnovnih studija Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu 1997. godine se zapošljava u Odeljenju za virusologiju Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad, gde radi i danas. 2002. godine odbranio magistarsku tezu, 2006. doktorsku disertaciju, a u zvanje naučnog savjetnika izabran je 2016. godine. Objavio je preko 400 radova i saopštenja, od čega preko 60 radova na stilisti. Prema Servisu Scopus, citiranost objavljenih radova iznosi preko 1350, Hiršov indeks je 20. Učestvovao u 20 nacionalnih projekata, od kojih je 2 koordinirao, kao i u 12 međunarodnih projekata, od kojih je 1 koordinirao, a u drugima koordinirao projektnim zadacima. Rukovodio je 5 bilateralnih projekata i učestvovao kao član tima u dodatna 2 bilateralna projekta. U poslednjih 18 godina je učestvovao na više od 20 treninga u inostranstvu, većinom vezanih za molekularnu dijagnostiku i kontrolu bolesti, zaraznih bolesti i zoonoza. Ekspert je na području veterinarske virusologije i molekularne dijagnostike. Član je uredništva 2 međunarodna časopisa i zamenik urednika časopisa Arhiv veterinarske medicine, a recenzirao je preko 50 radova u međunarodnim časopisima. Predsednik je sekcije za zoonoze Srpskog veterinarskog društva i redovan član Akademije veterinarske medicine Srpskog veterinarskog društva, kao i jedan od 6 članova borda Evropskog udruženja veterinarskih virusologa od 2015. godine. Trenutna pozicija u Naučnom institutu za veterinarstvo mu je šef odeljenja za virusologiju, predsednik naučnog veća i rukovodilac sektora za naučno-istraživačku delatnost. Profesor Petrović, izvolite. Najlepše hvala na ovakvom predstavljanju. Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, kad smo mi pozvali da podržim predavanje i kad smo definisali temu, bilo je razmišljanje o tome kako sad vam ja predstavim da vas puno ne upušim sa ovim podacima, pošto podataka je veoma mnogo, pa sam na neki način teo da vam predstavim neki taj program nadzora, odnosno monitoringa koji provodi Uprava za veterinu već duži niz godina i preko tog programa eventualno znači neke podatke o prisustvu, odnosno cirkulaciji virusa. Izbacio sam neke, da kažemo, početne istorijske podatke oko toga koji sam malo pre bio pomenuo u diskusije. Nažalost, možda je trebalo i to pomenuti, pošto je očigledno bilo zainteresovanih za te podatke, ali u svakom slučaju možemo pretpostaviti da je bilo pojedinačnih slučajeva ranije sigurno, i postoje neki istorijski podaci o nekoliko procenata seroprevalencije u humanoj populaciji, ali to je pre svega, pošto su rađeni tada metodologija s kojom je rađeno, to je, da kažemo, ipak manje diagnostičkih mogućnosti, plus ELISA test koji je, kad rečemo flavivirus, odnosno presnajdu kao flavivirus, dosta je unakrsno reaktivna, tako da je pitanje da li ta serologija, odnosno ta antitela su uvijek u slučaju bila, odnosno rezultat prisustva zapadnog nila, ili tu bilo i neki drugi flavivirusa, pre svega krpeskog encefalitisa i nusutu virusa, pogotovo u Hrvatskoj krpeskog encefalitisa ima dosta, više nego kod nas. Kod nas poradično ima krpeskog encefalitisa, ali nusutu virusa ima i kod vas i kod nas. I imamo i humane slučajeve nusutu virusa koji prati na neki način Vesnail, humanih slučajeva, to neke 2 godine su bili hospitalizovani u Zagrebu, a ono što mi imamo podatke, što se tiče komaraca, jeste da oni cirkulišu negde otprilike 10% nivoa ovoga Vesnaila koji cirkuliše kod nas, po nekim podacima koji smo radili. Sad evo, da ako kažem, nekim podacima kad smo videli one neke analize da nas se povećava seroprevalenca kod konja i kod nekih drugih životinja, pa smo radili kod ptica kao prirodnih domaćina ovoga virusa i utvrdili da negde u 10% organiziranih tkiva uginulih divljih ptica mi imamo prisutan virus Vesnaila. To smo sve informisali Upravu za veterinu i na svu sreću
našu na neki način da je bilo, da kažem, ljudi s kojima se mogu razgovarati tada, u tom trenutku i obzirom da, realno gledajući, osim za konje, gde, nažalost, mi i dan danas makar nemamo prijavljenih kliničkih slučajeva, ali jako rijetko. Što se tiče drugih vrsta domaćih životinja, domaćih o tome govorim, vesna ne predstavlja nikakav problem, to predstavlja problem ljudi, odnosno humanne populacije. Tako da je program veterine tu u službi javnog zdravlja i izdvojila su se sredstva i napravljen je jedan program koji je pre svega baziran, znači to je na godišnjem nivou, on je startovao 2014. godine i sprovodio se kako je tu navedeno u tim navedenim godinama i stalno je dopunjava, menjan u zavisnosti od situacije koja je bila postojala na terenu, odnosno sa podataka koje smo imali iz prethodnih programa i tako dalje. Prvi je napravljen tako što je suštinski u odnosu na podatke koji su postojali kod testiranih životinja i ovih nalaza u humanoj populaciji. Osnovni cilj naša vizija je bila, kad smo pravili taj program, jeste bila da napravimo neki program koji je u stanju da detektuje cirkulaciju prisustva virusa na nekom području. A sve u smislu da pravovremeno informiše kako zdravstvenu službu, odnosno službu za javnog zdravlja, s jedne strane, takođe i lokalne samouprave sa druge strane, da na vreme preduzmu mere preventive, da upoznaju ljude sa problemom, da se počne sa zaštitom, s druge strane da se počne sa kontrolom komaraca i naravno ima tu i nešto drugo vezano što je više specifično, recimo vezano za transfuziju i tako dalje, posebne su tu problemi kod pojave cirkulacije virusa što se tiče transfuzije, odnosno dobrovoljnog davanja krvi. I to je bila naša ideja. Sad, kako to napraviti? Napravili smo na neki način indirektno i direktno praćenje. Indirektno praćenje prisustva jeste preko sentina životinja, nalazom antitela kod životinja, indirektno utvrđivanje da postoji cirkulacija virusa u prirodi. I to je negde, kad smo krenuli 14. godine, su bili živina, odnosno domaća živina, to je dvorišna živina, što kažu backyard chicken, to je onako na seoska po dvorištima, i druge strane bili su konji. I to je bilo dosta uspešno, međutim, ta živina je napuštena, te 14. godine bilo, to je odličan bio sentinel, međutim, imali smo drugih problema sa uređivanjem starosti živine, neobeležavanjem živine, tako da je to bio problem. I od 15. godine, što se tiče direktnog praćenja, su bili samo konji uključeni i to detekcija IgM antitela, odnosno koji ukazuju znači na prisustvo akutne infekcije. Od 22. godine u program se uključuje i druga sentinel vrsta, to ću malo kasnije reći, tu su pitanje goveda, odnosno tela. I naravno, osim tog indirektno, postoji direktno praćenje prisustva, odnosno detekcija virusa u komarcima kao vektorima i detekcija virusa u prirodnim domaćinima, odnosno divljim pticama. Inače, program se sprovodi kao aktivni nadzor, sprovodi se kao pasivni aktivni nadzor, to sam vam sad već rekao, detekcija, znači serološki, znači ELISA testom, a detekcija virusa molekularnim testovima o komarcima i divljim pticama, a pasivni nadzor se odnosi isključivo, znači, na kliničku manifestaciju kod konja i testiranje tih konja za prisustvo virusa ili, znači, antitela. Ovaj nadzor se provodi na području cele Srbije i na neki način smo kompletno sve okruge u Srbiji podelili u odnosu na nalaze koji smo imali na okruge koji imaju više rizik, odnosno više rizične i manje rizične okruge. To se menja svake godine. Ova sada konkretno karta ne odgovara situaciji iz 22. ali tabela jeste iz 22. godine, znači od prošle godine i tu su navedeni prema nalazima u humanoj populaciji i u našem monitoringu su i te okruzi definisani. Sada, intenzitet, da kažemo, samog monitoringa, broj prikupljenih uzoraka i broj testiranja se razlikuje, naravno, u okruzima koji imaju više rizik u odnosu na niži rizik. Tako da je to na neki način koncipirano tako. Sad, kako neki način da prikažemo, odnosno da vam prikažem kretanje i prisustvo virusa unazad godina i godina, pošto je od 2018. godina već je bila pomenuta, to je godina gde je bila najintenzivnija cirkulacija virusa kod nas i u Evropi generalno, ali i kod nas. Pa ću ja uporedo pokušati da vam prikažem rezultate iz 18. godine, nadzora konkretno i rezultate koje smo imali prošle godine, znači 22. Obzirom da 23. godina još nije završena, još nisu analizirani svi podaci, tako da ja ne bi izlazio konkretno još sa njima sada. Ovo su nalazi kod konja iz 18. godine. U pitanju su, da kažemo, IgM antitela, imate ovde, znači, otprilike da kažemo na karti Srbije, znači okruge, i imate prikazano kojim okruzima je utvrđeno prisustvo pozitivnih konja, koliki je broj, imate mesečno kako je to urađeno. To nije velika prevalenca, to su sve akutni reaktori, znači konkretne životinje koje su bile obolele, odnosno serološki utvrđeno da su akutno bolesne od ove virusne infekcije. Što je ozbiljno, kad pogledate područje Srbije, i to jeste područje na kojem se najčešće
i dan danas pojavljuje u manjoj ili većoj meri virus zapadnog Nila. 22. godina smanjili smo broj životinja testiranih na IgM antitela jer smo uključili i telad, odnosno goveda. I ova je situacija, znači nešto je manja cirkulacija i to otprilike negde za 50% utvrđena u odnosu na 18. godinu. Ali, obzirom na taj broj, a posebno druge nalaze koje budete vidjeli, možemo reći da je 22. godina jeste bila mnogo manje, da kažemo da je virus manje intenzivno cirkulisao, ali u odnosu na neke druge godine on je poprilične meri cirkulisao, znači u području Srbije, odnosno poprilično intenzivno bio prisutan. Zašto smo uveli telad kao osetina životinje? Naime, na našem području, pogotovo u području severa Srbije, mi sada već imamo 60-70% već seropozitivnih konja. Mi ne možemo da nađemo konje kao sentinel životinje koje bi odgovarale, znači nadzoru kao sentineli, pošto su svi pozitivni. Odnosno, nema više ni radnih konja. Znači, svi su ili su kućni ljubimci, ili su visokovredne životinje. Pa kad trebate 4 meseca, svaki mesec uzorkovati od visokovredne životinje ili kućnih ljubimca, najčešće vam kaže vlasnik ne može više. Tako da ozbiljan je problem sa konjima. Na jugu Srbije još i nije taj problem, ali ovde gore jeste. I mi smo morali naći neku vrstu životinje koja na neki način, do kojih uzoraka možemo lako doći, ili nam već dolaze po raznim problemima, pa da iskoristimo i za ovo. A baš kolege iz Hrvatske su pre neki možda i 15-20 godina radili neko testiranje zapadnog Nila kod različitih vrsta životinja. Čak su i medvedi bili u pitanju, i goveda i svašta, i našli su seropozitivna goveda. I to je da se pounokolo, da probamo da vidimo šta možemo da uradimo sa govedima. I urađena je jedna doktorska disertacija. U Južno-Banatskom okrugu je urađeno, znači, testiranje sa velikih farmi, sa manjih gazdinstava, goveda, gde smo tvrdili u zavisnosti od uzrasta, starosti životinja, vrlo dobru prevalencu, pa smo pratili jedinke teladi koji su se rodile od tih krava, odnosno pratili materijalne imunitete i tako dalje, pa čak i kod visoko seropozitivnih životinja su tvrdili da materijalni imunitet traje do 3 meseca, što je nama značilo da mi možemo koristiti telad od 6 meseci kao osetine životinja. Oni su sigurno, a to znači onu koja se rodila posle sezone prethodne godine, znači vektora, znači nego od novembra, decembra, recimo prošle godine, pa recimo do juna ove godine, sve što se rodilo što starije od 6 meseci, ako ima pojavu IgG antitela, pošto je IgM antitela komercijalni kit postoji samo za konje, ne postoji za njegu bolest. A IgG antitela su nakresle sa mnogo čime. Međutim, u slučaju kad imamo IgG antitela pozitivno kod teleta, znači starosti 6 meseci, to je sigurno iz ove godine i to je sigurno pokazatelj da imamo akutnu infekciju. Tu smo mi iskoristili, naime, to je bilo čak i 21. da kažemo na 2 okruga probano kako to izgleda, to je dobro prošlo i od 21. godine se testiraju i telad, znači u svim okruzima sa visokim rizikom smo testirali i telad i ovo su nalazi, znači kod, to sam otišao sa drugu stranu, ovo su nalazi kod telada. Znači tu su samo intenzivno, kažemo, odnosno okruzi sa intenzivnim cirkulacijom virusa testirani, imali smo odličnu interpolaciju, da kažemo, seropozitivnih nalaza u odnosu na konje i u odnosu na nalaze kod ljudi. Tako da i ove godine su telad, naravno, sad su na području cele Srbije uključena i mnogo lakše radimo sa njima i imamo odličan nalaz, kad budete pogledali taj broj koji je urađen, evo, kod teladi, znači skoro preko 8% seropozitivnih jedinki je nađeno. E sad, što se tiče divljih ptica, kao, kažemo, prirodnih izvora virusa, 18. godine, evo, od nekih 200 uzoraka briseva živih ptica. Znači, žive ptice smo pre svega uzorkovali, da kažemo, rehabilitacijnim centrima, koji imamo ovde nekoliko. Konkretno na severu imamo negde ovde u Novom Sadu, imamo u Subotici, u Zlovrtu. I takođe sa presnovačima, znači, prilikom njihovih ornitoloških pregleda, jedinki i tako dalje. Vidite, tad je nađeno 6,56%, znači to su žive ptice, znači nisu uginule, znači od bolesti, nego su žive, što je bio poprilično visok procenat. I jedino što je tu problem, generalno kod divljih ptica, uopšteno problem, jeste što je najčešće uzrokovano, su najveći problem zapadnog Nila su letni meseci. A ornitolozi i svi drugi rade i testiranje ptice, sve u rano proleće i eventualno kasno jesen. Leti, niko se ne barata sa pticama, jer su na godišnjim odmorima na moru, tako da je jako veliki problem raditi testiranje divljih ptica tada kad nam baš treba. Tako da vidite i ovde, jun nešto malo, julu ništa. Sad se imali smo nešto tu u augustu. Ovo je 22. godina, znači prošla godina, imamo povećan broj briseva uzorkovano, nešto je prevalencija manja, znači 3,69%, nego 18, što je i logično.
ali bez obzira na to, pogledajte samo jun, jul, august. Znači, nemamo nijednu pticu testiranu i onda sva septembar, oktobar imamo otprilike sve ono što je bilo tada i utvrđeno. Od uginulih divljih ptica 18. znači to su, već da kažemo, pokazali su neke znake zbog nečega su uginule. Testiranjem nekih 155 uzoraka utvrdili smo 11,61% pozitivnih, znači to je vrlo intenzivna cirkulacija ako uzmemo u obzir da je svaka 10 ptica koja je nađena uginula, u stvari je bilo uginulo od zapadnog nila. Vidite ovdje da je to pre svega, znači je sever Vojvodine, to su pre svega okruzi Vojvodine i nešto malo, da kažemo, Beogradu i nešto malo Pomoravski okrug, ali to je situacija. Prošla godina ovako izgleda, znači mnogo manji je broj ptica uzorkovan, ali vrlo specifično, direktno orijentisan, pa je prevalenca veća, iako je to nerealno, mislim, ako gledamo tako, ispod svaka peta ptica je posebno što jeste, ali nije toliko virusica turisao više nego u 18. godini. Sad kad se prebacimo, tako da divlje ptice generalno jesu dobar indikator, ali je problem sa divljim pticama, Italijani to rešavaju drugačije, oni rade odstrel. Oni imaju ptice, ali oni rade odstrel, znači korvida, odnosno vrana, tačno određeno, znači jul mesec, tačno idu i savi ptice, onda testiraju i hvataju kad se prvi put uhvataju prsto virusa, što mi ne radimo, naravno, i ima više radimo što to ne radimo. Da nas ne bi opisili. Ovo je situacija, znači u komarcima 18. godine, znači vrlo intenzivna cirkulacija, vidite ovdje, znači 13 okruga, u 13 okruga 25 je utvrđeno prisustvo virusa u komarcima. Vidite područje gdje su utvrđeno, vidite broj pulova koje je utvrđen, znači komarci testiraju pulovima do 50 jedinki. Znači toliki broj pulova je bilo pozitivnih na tim područjima, to je po 16, 12, 15, pogotovo na području severa. Testirano oko 800, znači pulova, prvi pulovi pozitivni su utvrđeni 19. juna, što je vrlo rano za naše područje, znači, obično to bude jul. Pozitivnih 98 pulova i prevalenca 12,21%, što je jako. Ja vam moram reći da prevalenca 12,21 odnosi se na prevalencu svih testiranih pulova u cijeloj Srbiji. A ako uzmemo, znači, područje gdje je utvrđeno realno prisustvo virusa u komarcima, pogotovo sever Vojvodina, znači odnosno Vojvodina, bilo je preko 25% pozitivnih, što znači svaki četvrti pul komaraca je bio pozitivan, to je ekstremno mnogo, nije čudo što smo imali katastrofu posle i što se tiče bolesti kod ljudi. Ovako izgleda prošla godina. Znači, malo je manje područje, ne mnogo, ali manje, isto broj pulova je isti, prvi pozitivno 1. jula, što isto pristojno. Inače, 18. nisam rekao, pogrešili smo, jer mi smo u programu cipirali prvo od maja, pa tamo do augusta, i par godina i nismo imali realno ništa, pa zbog pare su je problem. Onda smo prebacili da bude jun do septembar, onda smo prebacili za jun, onda smo prvo uzrokovali u junu i nakon imali 10% pozitivnih komaraca, znači da smo krenuti u maju. Mislim, znači, ovdje smo imali 1. jula prvi pozitivne, znači 4,29%, znači to je otprilike trećina intenziteta iz 18. godine koje će polisao. Međutim, to je ozbiljan broj bez obzira, vidite koliko je to bilo pozitivno. Ovo je nalaz u humanoj populaciji, odnosno ja pošto sam veterinar, mi to zovemo humanoj populaciji, znači kod ljudi, znači nalaz, evo vidite što je Batu prijavio, bilo je pitanje, tu ja ću imati te podatke sada oko toga koliko je tačno bilo koje godine. Znači ovo je 18. godina najintenzivnija, tu se prvi put utvrdilo, u stvari sad je koleginica otišla, je prvi put postao pre COVID-a problem, nemamo dovoljno respiratora. Znači to je prva godina kad je realno postavljeno da je naput veliki priliv, pogotovo u Beogradu bio, da nisu imali dovoljno respiratora uopšte u infektivnim klinikama da pokriju taj veliki broj bolesnika, jel? I odnosno mali kapaciteti infektivnih klinika i tako dalje, tako dalje. Posle se to dokusilo na COVID, ali ovo je prvi slučaj kad je to ispalo da su kapaciteti mali. Kao što vidite, 36 smrtnih ishoda, nažalost. Mislim, područje, kao što vidite ovde, znači karte Evrope, odnosno Srbije, to je tako gorelo otprilike, kao što vidite sad. Ovo je sada uporedo prikaz našeg monitoringa, odnosno rezultata monitoringa koji smo radili. Sa leve strane, pozitivnih nalaza kod različitih vrsta jedinke, odnosno životinja, odnosno nalaza virusa u pticama i komarcima, a s desne strane su prijavljeni slučajevi kod ljudi. Znači, apsolutno smo programom uspeli pokriti
i definisali, uspjeli pokriti područje i uspjeli naći, znači, bilo koje područje u kojoj bili cirkulisu. Tako da, program s te strane apsolutno je zadovoljavao. Ja vam nisam ranije prikazivao tamo 14-15 detaljna analiza rađena, koliko vremenski smo mi s programom uspjeli utvrđivati prisustvo virusa u prirodi, da li u komarcima, da li u pticama, da li kod konja, pre pojave prvih humanih slučajeva. Jer to je suština, mislim, nije suština naći posle. Mislim, ono kad naćete posle je možda suština za narednu godinu da znate da to treba dobiti pažnju, ali suština ovog programa je bila naći pre. Ovo je situacija 22. godine, znači prošle godine, 226 slučajeva, znači nije to, mislim, ipak je to ozbiljna cirkulacija. Duplo manje nego 18, ali bez obzira ozbiljno, imamo 12 smrtnih ishoda, to je mnogo, mislim, jedan je mnogo, a kako 12. E ovako izgleda karta Evrope i to je ono što se pojavljuje, znači Italija, Grčka, dole nešto Rumunija, mi nešto gore Mađarska i sad Hrvatska sa strane, kako kad? Znači 18. Slavonija Baranja bila gorala isto tako i ovdje imamo znači također slučajeve u tom delu, ali to je otprilike, imate manji ili jači intenzitet, ali to je područje gdje se zapadni endemski pojavljuje. I ovo je sad nalaz od prošle godine, isto uporedo, znači nalazi kod programu koji smo mi našli, utvrdili i nalazi znači kod ljudi. Tako da uspjeli smo apsolutno pokriti, samo možda dva slučajeva, recimo imate humani slučaj jedan u Raškoj, odnosno u Rasini, Rasinskom okrugu, i imate u Mačvanskom, gdje mi nismo uspjeli utvrditi našim nadzorom, ali smo zato utvrdili u susednoj Raškoj i tako dalje. Tako da je to uvijek pitanje, pošto nemamo podatke o kretanju ljudi koji su bili pozitivni, ne mora znači da je on tamo gdje je kuća bio inficiran ili u nekom okrugu, ali svejedno, znači uspjeli smo definisati to područje. Ovo su vam podaci od ove godine, znači ovo su podaci od ljudi od ove godine, znači to je up to date, znači na 21. oktober. Znači 90 humanih slučajeva, vidite, grad Beograd koji je prednjačio, koji je bio bar jedno 5-6 puta pozitivniji nego svi ostali regioni, je u ovom slučaju nije toliko, a najpozitivniji okrug je ovaj gdje se mi sad nalazimo, znači Južnobaški okrug, i nažalost mi imamo i prvi smrtni slučaj imamo u Južnobaškom okrugu i imamo u Zapadnobaškom okrugu. To su dva slučaja smrtna do sada u Srbiji u ovoj sezoni. Ako gledate cijelu Evropu, znači do 4. oktobra je utvrđeno 600 slučajeva, pre svega Italija, Grčka, Rumunija, Francuska, Mađarska. Hrvatska ima prijavljeno 6 slučajeva, pri čemu je 47 smrtnih slučajeva generalno u Evropi, a u zemljama koji su oko Evrope, ukupno 85 slučajeva, od čega 84 u Srbiji, što samo tome govori koliko to cirkuliše inače na području Srbije. I sada bih poslije toga ja pokušao, ovako na brzinu par slajdova, vam prikazao kako je to izgledalo, kako koje godine. Da vidite kakva je intenzitet cirkulacije i kako gdje se što nalazilo. Ovo je 14. godina kad smo krenuli sa monitoringom, znači slika mape ECDC-eva, odnosno prijavljeno od Batuta, humani slučajevi sa desne strane, područje Srbije s lijeve strane, što smo mi našli. 15. godina, vidite kako se to lepo preslikava područje gdje se cirkuliše. 16. godina nismo radili, imali smo neki drugi problema u veterinarskoj medicini. Ovo je 17. godina. 18. sam već pokazao, pa da se ne ponavljam, ovo je 19. godina. Ovo je 20. godina, nije bio program, ništa nije radio u 20. godina, sve je bio COVID. Ali bez obzira na to, mi smo istraživanjima pokrili preko 550 zbiljnih uzornih komaraca. Većinom je to područje Vojvodine, i nešto je Loznica, i evo, to je neki 2% pozitivnih je utvrđeno, znači u tom periodu od juna do septembra meseca. Znači, toliko otprilike je cirkulacija bila značajno manja, u svakom slučaju, ali je postojala. Jer tada nije prijavljen nijedan humani slučaj u toj godini, naravno, to ima razvoj COVID. Ovo je 21. godine, nalaz u humanoj populaciji, znači vrlo u odnosu na 22. mnogo manja cirkulacija. I ovo su nalazi iz te 21. godine, znači programa. To je u principu ono kako je to izgledalo, tako da nije svake godine isto. I koliko smo mi primijetili, mi smo 13. imali 2013. intenzivnu cirkulaciju, 300 slučajeva, pa 18. smo imali 400 i nešto, pa 22. Pa sad je 23. ipak je 90, odnosno 226 je manje. Znači svake 2-3 godine nekako serijski mi imamo pojavu toga. Sad ja taj neki deo malo ću i više ostaviti kolegi Petriću, pošto tu sad ima nešto i vezano i za klimu i za neko logaritamsko umnožavanje virusa u komarcima, zavisnosti od starta kako skrene vreme, odnosno vremenski uslovi, ali u svakom slučaju u zavisnosti od više faktora, ali to je neko kažemo, kako kažem, rezultat ponavljanje koje smo mi do sad utvrdili na ovom području. Šta možemo zaključiti od svega toga? Da je
realno pretpostaviti da je zapadnog Nila ne samo na području Srbije, na području Balkana, endemski već prisutan i da će duže vreme predstavljati problem javnog zdravlja. Osim toga, mi definitivno moramo utvrditi tačno prevalenciju drugih flavirusnih infekcija, odnosno vidjeti utjecaj tih infekcija na humanu populaciju. Neophodno uspostavljanje svrsishodnog sistema nadzora zapadnog Nila i drugih flavirusnih vektorskih prenosivih infekcija, da se vidi tačno njihov odnos u održavanju javnog zdravlja. I jedan potpuno integrisan zajednički sistem nadzora, koji za sad ne imamo, veterinarski, humani, entomološki, kao jedinstveni sistem baziran na jednom zdravlju jeste odgovor na ovako pitanje i najbolji. I čak i savršen sistem bez adekvatne naknadne reakcije, pošto sve mi utvrdimo, nađemo, utvrdimo, objavimo sve i nikom ništa. Znači, mora imati reakciju, znači mora se sprovesti dalje mere u kontroli komarac, kontroli vektora i neke druge mere, da bi na kraju to bilo adekvatno. Šta je ono što nam nedostaje i šta je ono što imamo potrebe da uradimo? Sveobuhvatnu i detaljnu evaluaciju rezultata sistema monitoringa, da se vidi šta fali i to dopuniti, odnosno uključiti u naredne programe, ojačati koncept javnog zdravlja, odnosno jednog zdravlja, na sistemu nadzora veterinarskog i zdravstvenom sektoru, pre svega na osnovu zakonske regulative, ali nama zakonska regulativa jako fali. Uspostaviti zajedničku bazu podataka o pojavi zoonoza, znači ne govorim sada samo o zapadnom Nilu, nego uopšte o zoonozama i izlučnicima zoonoza, i to vezati i sistem javnog zdravlja, veterinu i poljoprivredni sektor, da bi se mogla sprovoditi analiza ranog upozoravanja, ranog otkrivanja i upravljanja rizicima, izgraditi nacionalni plan za epidemiju zoonoza na bazi jednog zdravlja i uključiti ga u nacionalni plan pripravnosti, ojačati veze između sistemu javnom zdravstvu i veterinarskom sektoru i pravilnu i pravovremenu izmenu informacija, izgraditi nacionalni plan za integrisanu kontrolu vektora, što nam definitivno fali, i ojačati kapacitete laboratorijske u oblasti dijagnostike zoonoze. Eto, to bi bilo sport od mene. Samo to.